پشتی گوهێزên Daişê gelek herêm li Sûriyê bin dest kirin û tevheviya gol Sûriyê tevahî çêbû gelek pêk hateyên Rojavayê Kurdistanê û dibin nav û aleya artêşa azad de biryar dan golê dijî terorê şer bikin. Ji serê kaniyê ta bi Kobanê li gel hêzên yekîniyên parastina gel û cihê xwe di eniyên şer de yê pêşî de bigirin. شاركنا بأغلب عمليات ام بشدار بون دهمي اوبراسيون ريزگار كرنه ده جسري كانيه تا سلوك و گري سپي جالي روج آوادا غربا. gelek malbatên vaşervanan ta anha dibin dest hilata Daişê de ne û daxwazan wan ew e got milletên xwe ji stomkariya Daişê xelas bikin. نحن لو من خرجنا مشان نرفع الظلم عن اهلنا وعن اهلنا ام دركتن جبو ظلم و زوري لسر ملتي خوا راكن و ام لدجي فاكومي چتا شربكن تاكو ام ملتي خوا بباريزن بغدادية من اجل رفع الظلم عن الناس بشكل كامل. Artêşa azad bi rengekî aktif bejdar bû di operasyonên rizgarkirinê de mîna Siwar Reqa, Burkan el Furat û her wiha Lîwa et Tehrîr û ta anha li hemberî terorê şer dikin li Eyn Îsa û gunda warê Reqayê. اخواننا ثوار رقة المتواجدين براين ما ين ثوار الرقة لانيا روجهلات لقل يبك شرد كرن وماجة الخنزير دست بكر تا مبروكا وبيشكترن ما قلك باش وخورت بون. التقدم ملحوظ وممتاز جدا وسريع. Daxwaza artêşa azadiya sereke ew e got bajarê Reqayê bêta rizgarkirin ya got be bargehek sereke ji Daişê re. Bejdariya artêşa azad di operasyona rizgarkirina gundewarê Kobanê û serê kaniyê gelek giring bû û ta anha mil bi mil li gel biraderên xwe yekîniyên parastina gel di berdewamiya operasyonê de beşdarin. Ekrem Salih, Orient News, Girê Spî.